Dobro, idemo dalje. Šta je to još opstrukcija obnovljenju uma? A rekli smo da je neobnovljen um glavni razlog zašto hrišćani mogu biti nezadovoljni, zašto da nemaju toliko jakog iskustva, da kažem, sa Hristom u ličnom životu. To su želje, ambicije i planovi. Uglavnom te želje, ambicije, planovi su nešto što nije Božja volja. A ima i stvari možda koje jesu Božja volja, ali je problem što su hrišćani dopustili da ih te želje, ambicije i planovi preplave. I onda su pod pritiskom tih želja i planova. I zato su nezadovoljni. Zato što se čeka na ispunjenje ili nema ispunjenja ili nije ispunjeno onako kako bi oni željeli. I zato su nezadovoljni. Brate ili sestro, treba da vjeruješ, ono što sam rekao pod prvu stavku. Ko si, šta si u Hristu. To znači da su sve tvoje želje, planovi i ambicije ispunjeni u Hristu. Ti si više nego što možeš da zamisliš. Ti si više nego ono što bi ti želio. Ali moraš da vjeruješ u to, moraš da preneseš to što Božja riječ kaže u tvoju praksu. I onda, kad to preneseš u praksu, onda će da splasnu tvoje želje, ambicije i planovi i nećeš imati više tih nagona da ispuniš to što želiš. I bit ćeš miran i bit ćeš zadovoljan. Znači, te ambicije, želje, planovi, ko zna šta sve tu ima, te čini da si nezadovoljan.